प्यारे बच्चों, आज परन शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह सबन त्रेम हिस्स। शाह सबन दुआ सत सपुद राजा जय सिंह सेहतयाब तो इलाकस मज आय लूकन रूहानी फौजस सत दुनियाई खुशहाली ति बाकी लूकन सत बनो जय सिंहन ज्यूठ नेचो तो हुकूमत हुंद वारिस कीरत सिंह मुसलमान तो प्योस मोहम्मद खैरात सिंह नाव पत थोस औरंगजेबन सादत यार खान नाव। जय सिंह रूद सियासी मसलच किन मुसलमान बनस मुतलिक सोचनी योताम मोतन यमि दुनिया पेठ तुलित न्यू। केरत सिंह मुसलमान बनने पत हुर्याव उकस्त शाही खानदानस वेकार तो दबद तम सज बेनि पोप देवी आव 1717 मज दिल हिंदिस शहनशाह फरक शेर सत खानदर करन। सैयद फरार दीन रहमतुल्लाहि अलैह सबस त्रे निकाह तो सैयद असरारुद्दीन रहमतुल्लाहि सब तिहिंद जिठ फर्जंद यमि दिल हज जाहिद बेगम उर्फ शहजादी बीबी सबन मर आमज। शाह असरार सब सपद 1767 मज तौलद यम मादर जाद वल तो तिहंज करामत लूकन आज ताम त्यूठ जन पे दपान यथै जाय तो तिथै लजक राह हक कथ करने पैदाइशी अनन ओनक अचन गाश लाइलाज तो अलील बीमार सपद तिहिंज नजर सत सेहतयाब दपान अकि सात दितुक दोस हुकुम तो तम हेत गुर सिंद खत तेज दवन। शाह असरार सबन गुजर वंश हंद 14 वरी अम अनमान येले बड़शाह सबन तिहुंद चर कशप तो करामात वुच तिमन बाशो व ये इस्लाम चन तालीमन तो बुनियादी मकसदन खिलाफ। तिमो कोर खुदायस कुन दुआ ज सैयद असरार सब निन वल यम
ییٚمہِ دُنیاہہِ منٛز عام رٮ۪وایت چھِ یہِ زِ یہِ دُعا منٛگنہٕ پتہٕ دِیُت تِمو آبہٕ پیالس پھۄکھ تہٕ ووٚنُکھ پننِس ٹٲٹھِس نیٚچوِس یہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ۔ تِمو ووٚنُس گۄڈٕ بہٕ چٮ۪مہٕ نہٕ، مگر شاہ صٲبن فرمووُس بیٚیہِ ژےٚ چھُے مول یہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ ونان۔ یہِ بوٗزِتھ روٚٹ شاہ اسرار صٲبن آبہٕ پیالہٕ تہٕ پانس کلہٕ نلہٕ ژادر ؤلِتھ نیوٗن یہِ چٮ۪تھ، تہٕ اتھ سۭتۍ سپٕدۍ شاہ صٲبس برونٛہہ کنہِ رحمتِ حق۔